terra di Comà. Ai la la, ai la la, ai la rello, ai la la. Ai la la, ai la la, ai la rello, ai la la. Ay la la, ay la la, ay la reloj, ay la la. Ay la la, ay la la, ay la reloj, ay la la. Ay la reloj, ay la la. Temos que decir que Xulio se esquecía deste pequeno detalle, que neste tema contamos con dous invitados, un deles é Eric Rigler, que xa saliu antes, e outro é Guafir Gibril, a pandereta sudanesa. do meu clã, desses dois que morreram porque a lei que as seus irmãs alumem fogueiras, as lembranças
días en firme